mwese. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ashobora kuba atakiryama ngo asinzire cyangwa se ngo agoheke, ahubwo aho arebye hose akahapana u Rwanda ni nyuma y'imyaka igera kuri 2 yose rushinza gukorana n'umutwe wa M23 ku muntu uri mu buyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wigeze kugera mu Rwanda cyangwa se utunze nimero y'umwe mu bantu bo mu Rwanda. Umutima ntutuje, isaha n'isaha inzego z'umutekano zamugwaho, nubwo yaba n'ubundi yarahaje ari muri gahunda yatumwemo n'ubundi na leta, nk'uko byagendekeye n'ubundi witwa Biserere wahoze ari umujyanama wihariye wa Perezida Tshisekedi. Noneho bwana Tshisekedi n'ubundi ari kwibasira abandi bayobozi bagiye batandukanye bakomeye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse nabo batavuga rumwe n'ubutegetsi n'ubundi kugira ngo abashe kubikiza ngo kuko abona abakorana n'u Rwanda ndetse n'ayo mu M23. Waha ikaze mu biganiro byacu, nitwe Merekana Mugire. Nk'uko bizi akazi kanjye ni kamwe rwose, nuko kugezaho byinshi bigiye bitandukanye bari gutrendinga hirya no hino mu isi, waba uri mu Rwanda cyangwa se hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Guha ikaze, ndakwibutsa ko kandi kubana natwe byoroshye, ukanda handitse subscribe ubundi ukabasha kuzajya ukurikirana amakuru yacu agiye atandukanye abagezweho ari gutrendinga hirya no hino mu isi. Guha ikaze. Hari n'abandi benshi bwana Tshisekedi amaze kugenda ataburi yombi, abandi ni nka Depite Abdourahmane Muhangacucu bo bazira n'ubundi gukorera ubucuruzi mu Rwanda. Kabone kandi ngo nubwo byaba byaratangiye kera mbere y'uko Tshisekedi ajya ku butegetsi, iki gihe rwose baragufata akagufunga. U Rwanda nayo mu M23 byabaye iturufu ikomeye yo kwikiza abatavuga rumwe na Tshisekedi. Mu minsi ishize umuvugizi wa leta ya Kongo witwa Patrick Muyaya yashijije Moise Katumbi utavuga rumwe n'ubutegetsi gukorana n'u Rwanda ngo kuko n'ubundi ntaho ararwamagana kuva mu M23 yatangira intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe habura amezi 6 hakaba n'ubundi amatora ya perezida muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Tshisekedi azaba ashaka indi manda. Ibintu byahinduye isura n'ubundi kuwashaka kwitambika uwo mugambi n'ubundi, haba mu nzego z'umutekano cyangwa se mu za politiki, bijyana no kutizera abamuri hafi. Yumva ko isaha n'isaha n'ubundi bamugambanira bakavugana bakamuvana n'ubundi ku butegetsi babifashijwemo n'amahanga, cyane cyane u Rwanda rwabaye indirimbo mu kanwa k'abanyepolitiki ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo bizwi niba kwikanga u Rwanda n'ubundi mu mpande zose kwa Kongo bituruka ku kutinya n'ubundi koko cyangwa se niba ari iryo turufu babonye nziza n'ubundi yo kwigarurira imitima y'abaturage ngo amatora Tshisekedi azayatsinde bitamugoye. Aha twakusanyije n'ubundi bamwe mu bantu bahoze ari ibyegera bya hafi bya bwana Tshisekedi yicishije n'ubundi mu minsi ya vuba abashinja n'ubundi gukorana n'u Rwanda cyangwa se M23, nubwo n'ubundi ukurikije ibimenyetso bitangwa n'inzego z'iperereza nta gihamya n'ubundi bafite cyangwa se nta gihamya ibafata muri rusange. Ku mwanya wa mbere harimo uwitwa Francis Beya, niwe wabimburiye abandi. Francis Beya wabaye umujyanama wihariye mu by'umutekano wa Perezida Tshisekedi niwe wabimburiye abandi mu gutabwa muri yombi hari Gashyantare umwaka wa 2022 ashinjwa ibyaha bigendanye no gushaka guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi. Uyu mugabo yari umwizerwa, akaba umwe n'ubundi mu bantu bakomeye kandi bari batinyitse mu nzego z'umutekano kuko n'ubundi yazikozemo imyaka isaga 40 yose guhera mu gihe cya Mobutu Sese Seko n'ubundi gihe ko witwaga Zaire ku butegetsi bwa Joseph Kabila. Beya n'ubundi yayoboye inzego zikomeye zirimo urw'ubutasi kubera imbaraga n'ubuhangange bwe. N'ubundi Tshisekedi n'ubundi yamugumishije mu byegera bye bya hafi, dore ko n'ubundi banakomokaga mu ntara imwe ya Kasai. Beya kandi n'ubundi yagize uruhare runini cyane mu kubyutsa umubano mwiza wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ubwo Tshisekedi yari amaze kujya ku butegetsi. N'umwe mu bayobozi n'ubundi baza kenshi mu Rwanda, ayoboye itsinda n'intumwa n'ubundi za Kongo i Kigali. Ibyaha byashinjwe n'ubundi amaze gutabwa muri yombi harimo
byavuyemo n'ubundi gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi wari wagiye mu nama ya Addis Ababa muri Ethiopia. N'ubundi icyakora ntiherekanwa ibimenyetso simusiga byerekana ko n'ubundi yari agiye guhirika ubutegetsi, dore ko n'ubundi n'abandi bantu ubutegetsi bwa Tshisekedi bafungwa ko n'ubundi ngo bari bagiye kumufasha. Ikizwi nuko n'ubundi Beya yafashwe mu gihe n'ubundi imirwano yo mu 2023 yari igikomeye mu burasirazuba bw'igihugu, akaba umuntu kandi wakoranye na Perezida Joseph Kabila, ku buryo n'ubundi bikekwa ko Tshisekedi ashobora kuba yarikangaga n'ubundi ko imbaraga Beya afite mu nzego z'umutekano yazifasha n'ubundi mu kumurwanya. Urubanza rwa Beya n'ubundi rwarahererekanyijwe nyuma yo kurekurwa n'ubundi by'agateganyo muri Kanama umwaka ushize ngo ajye kwivuza mu Bufaransa. Icyakora ifatwa rye ryasize rikangaranyije n'ubundi benshi mu butegetsi, bakagenda bikandagira n'ubundi ko isaha n'isaha bamukurikira. Liyetona General Freeman yava ushinjwa n'ubundi kugabiza mu 2023 umujyi wa Goma muri rusange.